Ini kasi wakat duk yang kodor barmang tengka ke JHADC, ke MDC kenarpo ke Devi Payatong Per. Dekeli ko wala da ke council hagi senam wadadam, dapat ko ya ki kat kena pemi kendau bilan, ki wa em hanarpo, wa ikre ki ya ki trich nong nerilom jantia. Hawa jubab ye ini, usi em utombor ciwan, dong wada juk pa ya ki kat kena wa ikre ya ki trich nong, wa ki kena nerilom jantia. Ke Devi Paya dekeli ko, ha iwan irukom wadapa. Lada day tho namo day klam ketin don hi. Yewa UCM dong wada emi kendon jerong ite hawa yaki anusi chaki karkhana. Cuk ne keli ko lada ka council uba akli ko khanang wo bot ki karkhana yaki ni kendon. Yewa utombo rajuba wa daw khut yaki karkhana wo juklam jerong ite. Will the executive committee be pleased to state, have the council at any point of time in the past direct the development plans that fall under NARCO ILCA to provide job or employment to local indigenous people of JJ Hills? Yes. Since the reply is yes, first supplementary to ILCA, hakunu kerupam, lanya hakunu kebentar wa direct PG, lalu to victim, lalu to editor, lalu to MOU. Aku nukam badaya kami gas council yang investment plans yang yang ki ikre lagi company yang ki and so me I get a copy of it. So teman-teman, jadi itu orang ni, kalau orang tu ke LOC dua investment plan jadi dalam betul orang investment plan lah. Iwan dijadikan UAE di lokal yang ini, orang orang si yang dibuat ini, betul betul dah, LOC isu kita Bantuan betul dari lapor ini, berkosnya ini, dan ini wah, di Iwan tidak kita lepas dulu ini kan ini boleh, betul juga lapor. Congratulations, CM in charge. Let them collect properly a copy of it. The second supplementary, what is the percentage of job or employment for the local people of NARCO ILCA? Ya, betul perspektif usaha semasa membuli, kalau saya buat ke agreement ni ke soal ILCA NARCO, lewati bermakna perspektif orang ikhlas jadi kalau ILCA agreement. Legible CM in charge to apply P. Dekat kamusnya we dikatakan yang P ni wada direct P and the only P ki ikre we actually group we do ikre to electricity and then the packet kamu di mana saya tahu ki aran ko ini terjadi tunggang beberapa ni hak itu setiap orang 90% tu di mana kau sekre ki ikre ki group ki ikre saya kalau kau senang di ki lokal kiman di group representasi terkait konsul dari Bodin ko lene. Kajing kili ko man supplementary ko ay last minute. Will the council take responsibility to direct them to follow the directions what the council directly got? Iki. Hado o provide job 80% of job employment to the local people. Will the council take the responsibility? Come got the terms and conditions of the body come office. Okay, CM setelah ini lah kita mesti mati council direct PQ kita kira lagi di guru yang di atau HYE dan mereka kami mana jadi cakap deh so kita akan pergi ke tempat kita council dapat ini jadi cakap hanya 4% tapi non lokal untuk 4% ni di lokal kita kira kita tapi kita kami di lokal kira ya mengatakan di original post tanggalnya itu di mana tahu rumah itu akan kalian itu lebih kalian ni baru dia itu kita kalau jadi awak bahawa ada yang kita awak di election di member tu setelah itu di percuma mau council take responsibility which is clear your punya cara di hasil dari simentan ada berapa persen kita punya di clear so teman-teman saya suka ada beli udah yang dalam pembangunan kau mangkat dalam 5% di jadwal lagi berdang
Jadi itu orang WM tidak apa persen yang dibuat ia kata improve orang. Dan kamu kalau ada kita nak kondisi jiwa mentolak pendiam yang dibuat jadi negara komiti dalam kunci pasti dia harus juga tengah berpolitik dan kerjaan. Koperasi politik yang berang berutila yang ini kemarin cengkiahi yang mencari berutila koperasi politik. Thank you so much, Mr. Minister.